Subhanazil mulki wal malakut. Subhanazil izzati wal jabarut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Apalah ni kapan ni? Depa. Kamu narakang ini pematu milawi. Karena saya itu kalau ceramah Pak Bu tidak pernah merekam. Makanya kalau jalan itu selalu sendiri. Kalau mau kamu ceramah nang kerekangnya silakan. Saya tidak pernah urus itu. Jadi upasangi aguru ki materu aguru muki. Namun itu dia namanya amala ko yo lemi pananungan. Namo salawat mi ko tuliya mo rigan rusu insyaallah. Namo poto pasidak kami ko yo maturi at tuntukan ang kamato capa na suruga to. Tau mas salawa janji capa na suruga. Tau mas sidak kay kato suruga capa na. Tau mas sampaja sunna duha ang kato suruga capa na. Tau matahaju ang kato suruga capa na. Tau malapayatin ang kato suruga capa na. Jadi yan ang kamo takapoy ci di mamada ini. Yami ko desi sa gaga takapoy tamasung bato ni tam tulimano ko to ni deto nagataw ni wasi chocho tamas salawa to ni ropolino mi ito. Usahakan ng katakapoy si dia Pak Demento to ni rule pasuk umana to yato. Makada ang kataw magala mapuas sa magala to masampanya maragito masida ka malapato at hinay de. Ang kataw ko suri masumba cia ulu cia aje. Ni makada ni cede nasai ko na jolo. Ang kato tawai de panalo nasa agaw dibantu ngako ang kami to tappa malapatin na ya patujuan tapi dia nang kanoto masa pejatahanyo mangarok mi matin rokowan ni ang kato taw raji mo to matahanyo tapi dia nang kana sumbang jadi madu padupat tu tonroy kegi tonroy yan narotolah tapi aja ta caci taw maka kadang to taw sikke aja na aja kadang to aja masing-masing ada jalurnya. Itu kuncinya. Kaya kita kapoy. Tapi makanya, iya kau dia tu le moto matahaju dia tu le masa